Mnogi od vas u ovom trenutku imaju slušalice u ušima i razgovaraju sa nekim ko je udaljen desetinama ili stotinama kilometara. Neki drugi istovremeno slušaju novu pesmu omiljenog muzičkog izvođača, a piloti u hiljadama aviona koji su u ovom momentu iznad oblaka komuniciraju sa kontrolom leta. Sve ovo se odvija uz pomoć bežičnih slušalica sa mikrofonom, a u ovoj emisiji saznaćete kako je nastala i opstala ova tehnologija i na koji način je povezana sa istraživanjem svemira. Dobro, danas smo svedoci da se prosto u svakodnevnom životu često koriste slušalice, ali tako bez kabla, odnosno Bluetooth slušalice, u call centrima, piloti u avionima, zatim vi kad pijete kafu za laptopom, zgodnije prosto da nemate slušalice koje su kablom povezane za laptop, jer prosto ako se pomerite levo ili desno, pomerite glavu, taj kabel može zakači tu vašu kafu ili da vam prosto po laptopu i tako dalje. Sad naravno, kako smo mi došli zapravo do slušalica i mikrofona koji predstavlja jedan kompaktan uređaj bez kabla, dakle to je imalo jednu svoju evoluciju. Mnoge stvari iz tehnologije su se prvobitno razvijale u vojsci, te su prve standardne slušalice razvijane za američku vojsku, a kasnije su ušle i u širu upotrebu. Sa druge strane, slušalice koje poznajemo kao jedan integrisan uređaj sa mikrofonom su zapravo razvijene kroz NASIN program Apollo, koji je trajao od 1961. do 1972. godine. U tom programu desila se jedna nezgoda, prosto pala je jedna kapsula Liberty Bell 7 u more i kako je sad voda popunila kabinu, prosto astronaut je izgubio komunikaciju sa ekipom koja je krenula da ga spasi. I to je predstavljalo problem, dakle prosto prekinuta je komunikacija i bilo je potrebno nekako smisliti sigurniji način komuniciranja ljudi iz kabine svemirskog broda sa komandnim centrom. I naravno da to prosto bude tehnički tako urađeno da astronautu budu ruke slobodne tokom te komunikacije. Znači da ne mora sad da drži slušalice, da hvata mikrofon, nego prosto da mu ruke budu slobodne za održavanje određenih uređaja na svemirskom brodu i tako dalje. Na ovaj način došlo se do prvog uređaja MS-50, koji je predstavljao integrisanost mikrofona i slušalica koje su kasnije ugrađeni u druge uređaje za potrebe NASINih Apollo programa. Od Apollo misije prošlo je pola veka, a ljudi su tu tehnologiju počeli da primenjuju u svakodnevnom životu, te tako sada svi imamo mogućnost da koristimo bežične slušalice i mikrofone. Ono što jeste zgodno je to što wireless komunikacija može da se odvija na veliku daljinu, jel tako? I što mi sad možemo da imamo komuniciranje bez žice, jel, odnosno to jeste bukvalan prevod wireless. Međutim, ono što je interesantno je to što se većina komunikacije bežične zapravo odvija preko žice. Naprimjer, ako uzmemo da je ta ideja iskorišćena za mobilne telefone, za slanje podataka i tako dalje, kako zapravo šaljamo podatke, odnosno recimo poruku čovjeku koji živi na drugom kontinentu ili ne znam, fotografiju kad pošaljemo sa mobilnog telefona čovjeku koji živi na drugom kontinentu, kako to funkcioniše zapravo. Pa tako što vi pošaljete u vašem uređaju, pritisnete komandu na vašem ekranu, onda se desi to da malo strujno kolo počne da radi i kroz jednu integrisanu antenu na vašem telefonu elektroni kako prolaze, oni zapravo generišu promene u elektromagnetnom polju, što predstavlja zapravo emisiju radiotalasa koji se prenose do neke najbliže antene prijemnika u vašoj okolini, a onda se putem optičkog kabla prenosi do sad neke antene predajnika koja onda predaje taj opet radio signal koji onda telefon na koji ste poslali poruku prima zapravo taj signal, odnosno tu poruku. Ukoliko komunicirate sa prijateljem koji živi u Americi ili Australiji, signal sa vašeg telefona putem radiotalasa putuje do prijemnika, a onda se ispod okeana pa kroz polja, livade i planine prenosi putem optičkog kabla, nakon čega dolazi do antene predajnika koja emituje signal do vašeg prijatelja. Sve ovo odvija se izuzetno brzo, jer se elektromagnetni talasi prostiru brzinom svetlosti, odnosno 30.000 km u jednoj sekundi. Vaš telefon ne mora da zna gde je antena
prijemnik, nego ona prosto šalje signal u svim pravcima, da ta antena prijemnik hvata i tako dalje. Isto, ni antena predajnik ne mora da zna gde je vaš prijatelj, jer svaka ta poruka zapravo nosi u sebi i neku vrstu koda sa kog telefona je poslato i koda na koji telefon treba da ta poruka stigne. Nama je to danas praktično svakodnevica, dakle mi to danas koristimo u komunikaciji telefonima, zatim kad vozimo automobile koristimo Bluetooth slušalice koje su sad rade na sličnom principu, s tim što su to short range, odnosno kratka distanca je potrebna između uređaja i naravno za Bluetooth vi sad razmenjujete informacije između dva uređaja, dok kod wirelessa imate prosto predajnik i prijemnik, a opet da podsjetim, dakle, koren priče je bio motivisan problemom, dakle, rešavanjem tehničkog problema kako prosto da se poboljša komunikacija između pilota, odnosno astronauta u svemirskom brodu, odnosno prvo pilota u američkoj avijaciji, a onda i astronauta u svemirskom brodu, koji je zapravo čija je ideja bila da stigne na mesec i da imaju bezbednu komunikaciju. I podsjetit ću vas isto kako je zapravo to, zbog čega je to bilo jako bitno, zbog toga što Apollo kad je poleteo sa Zemlje na mesec, putovao je 4 dana. I sad kad je došao u orbitu mesec, on je kružio oko meseca, zatim se jedna kapsula odvojila od njega u kojoj su bili Neil Armstrong i Buzz Aldrin, spustila se na mesec, zaboli su zastavu i sve to vreme su bili u komunikaciji sa Collinsom koji je kružio oko meseca, Collins je bio u komunikaciji sa nastavnim centrom na Zemlji i tako dalje. Dakle, i prosto kvalitet te komunikacije je morao da bude jako, jako visok. Dakle, i to je prosto razvoj tehnologije na tom polju je doprineo da kasnije imamo sve ove svakodnevne primjene, tako da mi danas Bluetooth slušalice ili integrisane slušalice i mikrofon prosto doživljavamo kao svakodnevicu. A zapravo je taj jedan naučni cilj je pokrenuo da se sve to dakle razvije, odnosno da ta tehnologija bude razvijena i da ima široku upotrebu. Ako govorimo o nečemu što je tehnološki napredak, možemo biti slobodni da kažemo da je u ovom slučaju on i evolutivni. Razvoj tehnologije o kojoj govorimo uticao je na brojne oblasti, pa čak i na umetnost, književnost, slikarstvo i fotografiju, koja se usled promene načina fotografisanja jako izmenila. Dakle, ako imate neki naučni cilj koji onda ka kojem težimo, to vam je kao da imate recimo jedan stonjak preko stola prebačen i vi sad ako uzmete jedan delić tog stonjaka i počnete da povlačite i to vam je naučni cilj ka kojem težite, on neće ići sam, nego će prosto povući oko sebe još delove tog stonjaka, to je zapravo ta piramida čiji nusprodukti su zapravo tehnološki proizvodi koje mi danas koristimo u svakodnevici. Da ne pominjem šta je sve od Apollo misije kao nusprodukt korišćeno u medicini i drugim stvarima. Dakle, a prosto wireless slušalice i mikrofoni su jedan od tih uređaja koji recimo samo u vožnji danas pomažu dosta. Danas recimo po zakonu ne možete da držite telefon dok vozite, ali možete da imate Bluetooth slušalicu sa mikrofonom i da pričate, da komunicirate sa spoljnim svetom i tako dalje. Ulaganje u dostizanje naučnih ciljeva podrazumeva razvoj tehnologije, koja će nesumnjivo biti korisna čovečanstvu. Kada naučnike pitamo zašto je važno to što rade, osim filozofskog poriva da nauče i otkriju nove stvari, reći će nam i da postoji taj krajnje praktični aspekt koji se upravo ogleda u različitim tehnologijama koje danas svi koristimo. Recimo, kad se pojavila električna struja, ljudi su isto bili onako dosta u grču, da li je ta struja, da li može da nas ubije, da li je naravno, mislim, sve može da bude opasno ukoliko se ne koristi kako treba. Međutim, ako govorimo sad o wirelessu, na primjer, to prosto radi, uglavnom se koriste radiotalasi. I mislim da je neka standardna frekvencija, ako se ne varam, negdje oko 2,4 GHz, što je neki milivat snage. Dakle, to su prosto talasi jako male snage, to su znači radiotalasi koji su otprilike to odgovara talasnu dužinu od nekih 12,5 cm, čini mi se. Dakle, tako, 12 cm. Dakle, to su talasi koji su veće talasne dužine od vidljivoj svetlosti. Dakle, po svojoj prirodi ti radiotalasi su iste prirode kao i vidljiva svetlost. S tim što imaju manje energije od vidljive svetlosti. Znači, prosto, mi dobijamo više energije od vidljive svetlosti koja ima manju talasnu dužinu, višu frekvenciju, samim tim i više energije. Dakle, i ako ta energija nama ne šteti, ona sigurno nam neće štetiti ni energija koju dobijamo od mobilnih telefona, od, ne znam, Bluetootha i tako dalje. Prosto, dakle, ne postoji, rađene su studije, ne postoji do sad nijedna studija koja je pokazala da postoji zaista
ugroženost po zdravlje ljudi od strane, da kažem, ovih frekvencija. Na temu diskusije koja se u javnosti vodi na temu 5G mreže, korisno je napomenuti da čak i obična struja može biti štetna ukoliko se uhvatite za žice. Sa druge strane, ta ista struja postoji u operacionim salama, uređaji u bolnicama rade na struju i neophodni su za spasavanje života. Uz jedno, da kažem, objašnjenje kako ti uređaji rade i činjenicu da radi uglavnom na radiofrekvencijama, a radiotalasi su zaista, mi smo sad prožiti radiotalasima, ne znam, iz univerzuma, recimo kosmičkim mikrotalasnim pozadinjskim zračenjem i tako dalje. Dakle, svi ti talasi, mi smo sad u moru tih talasa i živimo, dakle, ljudi doživljavaju duboku starost i ti talasi ih ne ubijaju. Dakle, tako da ni uređaji koji rade na tim frekvencijama svakako nema razloga da budu štetni po naše zdravlje. Stvari se razvijaju dosta dinamično, gotovo svakodnevno, od softvera do hardverskih rešenja. Naučnici očekuju da će u budućnosti pravac razvoja ove tehnologije biti smanjenje prostora za skladištenje velikih količina informacija i ubrzavanje mehanizama za njihovu obradu. Recimo, evo i sad se u astronomiji radi na nekoliko projekata, jer jedan od tih je LSST teleskop koji će imati kompletne preglede neba i to za jako kratko vreme, što će biti terabajti podataka za jako kratko vreme. Znači će se svakako razvijati softveri koji će čupati, da kažemo, korisne podatke iz te gomile podataka. I prosto sad to kad premestite na druge sfere, evo vam još jedne, dakle, još jedna mogućnost, a to je bioinformatika, na primjer. Tu sad ponovo radite sa gomilom podataka koji se tiču evolucije ćelije, razvoja ćelije, zatim razvoja, nemam pojma, nekih metaboličkih procesa, pa mašinsko učenje koje se sad upotrebljava tu da bi prosto na neki način pomoću algoritama kojima barata pokušao da predvidi evoluciju ćelije u nekim okruženjima ili razvoja nekih jedinki u nekim uslovima i tako dalje, zatim kako se geni ponašaju i tako dalje. Dakle, sad ne znam puno biologije pa ne pričao previše o tome, ali prosto mašinsko učenje, na primjer, koje koristi dosta tehnologiju, se koristi u svim tim aspektima zapravo da bi uz saradnju naravno sa ljudima koji su eksperti iz tih oblasti, da bi se zaključilo nešto, ne znam sad kako se karcinom razvija i tako dalje. Obrađujemo ogromne količine podataka za jako kratko vreme, a negde moramo da ih čuvamo i upravo je to pravac u kom se očekuje dalji razvoj. Na kraju krajeva sa tom motivacijom i nastavim internet, opet dakle iz jedne potpuno naučne sredine, a koji je sad, jel tako, u širokoj upotrebi, ne možemo zamisliti praktično svakodnevicu bez interneta. Zamislite sad recimo doba izolacije tokom korone da nije bilo interneta, mislim. Bilo bi baš onako nezgodno. Gotovo kao bez struje, jel? Skoro da je identično. Gledali ste Svemir na zemlji, emisiju koja ima za cilj da vas obogati znanjem o stvarima koji su iz istraživanja svemira dospele u našu svakodnevnicu. Dok gledate u zvezde, budite sigurni da naučnici u svakom trenutku pripremaju nešto novo što će poboljšati kvalitet našeg života.